March niriat ania International Women's Day chu voin khan Lai Women Association General Headquarters Longtlai le All Mizoram Women Federation le Mizoram State Social Welfare Board Trangkop Board soin Central Uele Hall Longtlai Tria man ani he huna kholian ngonun sangi English School Longtlai Principal pingunun sangi chinza chuan Longtlaya Lai Nuten International Women's Day an mang thei chu lomum ati thu soin khovel khotlang le inchhung khurnun chhechho mek siam thaturin minute an poimo takzet ti asoya digna le rin omna chu manro poimo bera mang turin acha he hun man puitu Dr. T Vanlaltlani President All Mizoram Women Federation chuan meichia dom kan an ngai na lai sang soin ramle khotlang tana an poimo na te asoya in thlan pui sanga meichia tana si thau saka in fui thiama in pui ton atul thu te State Assembly a meichia ten seat za somli tal lu thei sela chuan ei ruk na po aziom ngei abei sei omani atia sarkar ho tulian a thu meichia ten lemhlet na le ei ruk na ming hliau na an nei tlema MLA lo ni to te a po hetiang lam hoi soizi tu ra om lo chuan meichia te chu an rin tlak zia alan fia tirani ati Dr. T Vanlaltlani chuan hason na sang akal chho mupa heng hian meichia te kalsan lo se internet khovel thang chho mek po tu le fa te enkol na kong le mason na ra bi rap turin meichia ten kan thiama kan zirve chu thiltru takani ati Central Uele Hall International Women's Day man a hian zai le lam te meichia te fuina thu le anta na tangkai tu sang te ngai thlain lok takin hun man ani voin ve khan khovel pum bo pa meichia te ni chu DPO CDPO le One Stop Center te hoi hotin CDPO office electric veng Longtlaya man ani a he hun hi PF Lalengvari District Mission Coordinator chuang kai hruain P Rebek Laldom dingi Superintendent Suadar chu resource person a mangin digit all mason na thil thar le khol manga thiam na te meichia le mi pa intluk la na tan ti thupui mangin meichia ten ma an son na tur poimo te asoya Women and Child Development hoya scheme ranga riat tur le poimo omte kalkhom te tangin zo na omte changin soiho na hun lok taka man ani a pu zo than moi namte CDPO Longtlai chuan International Women's Day thucha asoi bok voin International Women's Day man na hian Lai Women Association mizo meiche in sui khom pol ai o le khopui chunga an gan odi workers te an kalkhom ani